Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere. Ko te kapa Taniwha tērā I toa I te Ranfurly Shield, 36 ki te 12 I o tautahi, ana I tēnei ata ko ngā iwi orunga e pohiri ana I a rātau ki te kāinga. No te ata tonu nei, whakarewa I te keme pēne Oriini Kaipara no te Pāti Māori me Matapae o Tāmaki Makaurau. Ka mutu I tai atu a hau ki te ara hikoe o Kāhui New Zealand Fashion Week ki te pō o Kāhui Collective. Kai aku manu tapu nui o te wānui a tāne tauti mai anō ki te karere. No te pōrā katoa I te kapa Taniwha o te tai tokerau, te whakatata e whutupōro Ranfurly Shield. Koenei te wā tuatahi no te tau. Tahi mano iwa rau whetu te kaumāwaru. Ana I puta te karanga a ngā iwi kia pōhiri tia rātau I te taunga wakarererangi o Whāngarei I te ata nei. I reira a Harata Brown. Kia tahuri ake tātou. Ko te tai tokerau e ngunguru nei. Haruru tapu ai kāea, koenei te taunga wakarererangi I te hokinga mai o te kapa Taniwha ki te kāinga. Kua roa te wā e moimoe ana e mo tēnei o ngā whainga, engari kore rawa au e whakaro ka tutuki pai, o reira, haua, ka kore mōhio I te nui o te pai. Yeah, it's pretty emotional, seeing the kids welcome us home. It's like the main reason why we do it. It's the main reason why we set out to bring the shield home in the first place, was to inspire the next generation, so it was wicked. A tai mai ana te whānau no matangirau ki te whakanui I ngā puru taitama no te whānau rush. Who's your favourite rugby player? Brady. Is he your uncle? Oh, cousin. How's the valley of Matangirau? Oh, partying. Still drunk. And what does it mean to be here today to see them? Oh, everything. Brought all their nephews and nieces along to be a part of history. 47 years, and they've created a new legacy. Love coming home, can't beat it. It's right up there with one of the best things I've ever done. Do it with the little cuzzy as well. Quite a hard ran. Yeah, this one's for the north. And yeah, up the tunnies. Tata ki te rima te koutou no te hokinga mai o te hira Ranfurly ki roto o te tai tokerau. Hikina! Fill it up! Who's your favourite rugby player and why? Rob Rush. Rob Rush, for playing hard every single game. Rob Rush, because he puts his heart into rugby. Kore pahuri ngā tamaiti o Rush. A tāhua e rā tamaiti toho rua. Te tahi he tangata hara, horo ki te oma, te tahi he horo ki te patu tangata. Yeah, Dad was in the crowd. It was funny. I was a bit too poked to realise what's happened, but when I walked to him, he was happy and crying at the same time. That's the second time I've only seen him cry, so yeah, it kind of shows how big this was for not only like my family, but everyone in the town at the moment. Yeah. Hei te wikene nei tuki ai te kapa Taniwha ki te kapa mako no tāhi mana I te pātonu o Ōkara te whanga o Reipai. Harata Brown, te karere. No te ata tonu nei, whakarewa I te keme pēne Oriini Kaipara mo tēnei tau kōwhiringa pōti, a nā koea te mema pāre mata mo Tāmaki Makaurau I tēnei wātonu. Hoi anō koenei hoki tētahi o ngā tūru Māori e ono e noho tonu ana ki te Pāti Māori. Kaia Ethan Oneroa e nei whakamahuki. He whakawhenua I ai anō.
I mua I tōna whai kia hoki anō te tūru o Tāmaki Makaurau ki aia. Koe nei te pā whakaora I a hau I aku tamariki I taku mokopuna I nai Anei no reira me pēhea e kore ai e hoki mai ki te kāinga. Kua tata ki te kotahi tau Oriini Kaipara e noho ana hei māngai mo Tāmaki Makaurau. I tēnei rā tonu ka rewa ko tāna kaupapa hou, kua o kawatana whai anō I te tūru ki ngā kōwhiringa pōti. Kātahi anō, ka whakatuwhera e mātou, ko taku tira tō mātou tari. Koe ni te wā tuatahi, I roto I ngā tau te kaupea, mai anō I te wā I tūai a pāpapita, hei me mapare mata mō Tāmaki I te wā I aia I te pāti Māori. Nō reira, he āhua roa te wā kaore anō a Tāmaki Makaurau, kia whai pare. Nā I te maraea hoani Waititi ko tōna whānau me tāna hāpori I whakakotahi hei tai tuara mōna. Tēnei rā te tautoko I aia, e tāna piti hara, ki te kauni here, ki te kāwanatanga, e whai reo ai, e whai mana ai, mātou, te iwi ake, Ngāti Hoani Waititi, e noho nei te taimahatanga o Tāmaki Makaurau, I enei wā, I enei rangine. E harai te mea he ara māma noiho kei mua I a Kaipara. I tērā wiki whakarewa hoki a Kieran Leone o te pāti reipa I tana rautaki. O tira kua tohunga ka kāriki I a Florence te Haere, hei kaitono mō te tūru nei. He oi e whakapono ana Kaipara ko ia te tangata tika hei kōkiri I ngā kaupapa nui o te tūru o Tāmaki ki tua. It's been a tough 3 years, not just in Parliament, but out here in our communities, out in the streets, where the decisions that are made inside that house are impacting us directly. Ko tāku, he tū mataara, he tū tapatahi, he tū pakari, he tū rangatira, hei raukura, mo taku iwi, mo ngā iwi katoa ki Tāmaki. Hei te noema pea, ka kitea te whakatau o ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau. Ethan Oneroa, Te Karere. Anā, I te ara hikoe o Kahuria New Zealand Fashion Week, ngā kai hoa hoa pueru iwi taketake te kaumā ono o Kāhui Collective. E whakātū ana I ngā tāera o te ao Māori Pasifika me te ao whānui hoki. Ko tā rātau he tuitui I te ahurea, te tuakiritanga me te auahatanga kia puta ko te kaupapa e whakanui ana I te mana o te kotahitanga. Anei taku purongo. Kiki ana te whare kia kite tuatahitia e nei kai hoa hoa pueru iwi taketake mo te wā tuatahi ki te ara hikoe. It's really, really tough in the New Zealand fashion industry and in the global fashion industry. Retail is horrific, and so I think we all need to start looking outside the box and how we can do things differently. And of course, you know, when you get so many of us all together, who wouldn't want to come? I'm actually really excited to be able to see not just Māori and Pacifica, but to be able to see like Indigenous creators from around the world. I te putanga mai o ia tāera ka whakahoki a mātou e ngā kai hoa hoa ki te kāinga, ki te tuakiritanga, ki te ahurea. All the designers were absolutely amazing. There was so much to learn from everyone, I would say. Even like the other Indian designer from India, totally different collection with different fabrics, all organic stuff. I would love to come back here. I actually don't want to leave. I'm looking to find my dual citizenship. For real, it's beautiful here. It's my first time and I just adore it. It's just beautiful seeing that this year we've gone from having one sort of guest designer coming from Fiji, coming into the fold, and then our second year already straight off the bat we are getting in from Alaska and from Rotoma and our iwi taketake no te whenua momoiane. Like, it's just beautiful that we get to share that experience with them, you know. He nui no atu tēnei whakāturanga I te ara hikoe I whakatina na hia e te rōpu kāhui I tētahi kaupapa I hangaia I runga I te kotahitanga. This whole, like the symposium, the runway, this retail activation, it's a kaupapa towards a particular movement and a community of people, and so I feel grateful that everyone said yes and came. Ana ko tā ngā kōrero o te hunga mā takitaki, ka toa I tū manakohia e ngā kai hoa hoa. Oh,
I think it was really beautiful. It was awesome to have the stories in the video footage happening to preview and give a bit of background, because with so many of the Indigenous cultures and seeing how they feel about fashion and fabric and how their products are made. Well, I brought some of my friends from the mahi I do up in Kaikoura. There's 6 of us that attended tonight. It was their first time. They were blown away at the calibre of all the designs, the male models showcasing those beautiful tablecloths. They would transform into beautiful garments. It was absolutely stunning. This is, my ideal idea of what fashion would be. Slow fashion, made with our hands, made with true meaning, authenticity, a sense of responsibility. Yeah, it was really beautiful. I was really proud of all of them. E hara noa tēnei whakaaturanga I te whakaaturanga pueru noa. Engari he whakaaturanga o te hiranga iwi take e hiko e tahi ana I runga I te kotahitanga. Mārena mane, te karere. A muri ake I ngā whakatairanga kua tūwhera ngā kuaha o ngā whare hou I te tai rāwhiti hei tāwharau I ngā whānau Māori o te rohe. Noho tonu mai ki te karere mo te roa ngātu. Hoki mai anō ki te karere, ki te tai rāwhiti, 88 ngā kuaha o ngā whare ko tahirau 50 I tuwhera I te atanei. E nei whare, he mea hanga, he mea kōkiri hoki e te iwi hei whare noho mo ngā whānau Māori. I mua tonu I te tūwheratanga I kōrero tahi ngā hoa o Taioro News ki ngā whānau nei. So watch out for our concrete whānau. He whare hou, he whare māma te reti. Wow. Yeah. Ka mutu hea tāhua. 3-bedroom with an ensuite. Go and have a look. Yeah. Lovely warm homes. Ko ngā whānau tuatahi e nei kia kuhu, kia kite ākanohi I ngā whare ākuni kanohia e rātou. Hikaka. E tino hikaka ana te ngākau. Ko ngā mea iti ki ētahi, he mea nui kia melau. Tōnā toko pāpea tangata e tuari ana I te tahi kāpata ko tahi. Tirohia tō kāpata hau. Ai, he tino nui. Me te mea nei he kāpata ka I aruma. Ko ngākau. Dishwasher, washing machine and the fridge with every whare. Ka kore hoki a melau e mate ki te haere ki te whare horo I kākahu. Ana kua tino whakapau te pautia ki ngā mihini o aiwa toa horo I kākahu, so ho waimari hoki. Lounge, kitchen and dining all in this bottom floor. E rima taua būhāronga e mahi ana mā toitu tai rāwhiti. Ko whakatinana hia te rautaki mai te pepa ki ngā whare ko tahirau e rima te kau e tūnei. It's great to see it come to fruition at the moment, but this is only the start. So we've still got a long way to go around the outskirts of this site and to actually get people in, people warm, people safe. I te rā nei I whakatauhia ngā minita mō ngā whare. The best days are when you get to go and open new houses. He whitu te kaumārima miriona tāra I whakapaua ki te hanga I enei whare. Whā te kaumaiwa o aua miriona he mea tuku e te kāwanatanga. Nā ngā iwi o turanga tangatarite, te toenga. E hoa koana tanākau, hari ana te wairua me te whakamiharo hoki o te henenaro ki te kite I tēnei hanga, I tēnei momo, me ngā mihi ka kia wuli te ahoa, enima, kararaina, matua pēhimana, katoa te marea, e whakangungu nei ki te whakatārewa I tēnei oranga, I tēnei ohanga, mō ngā mokapuna me ngā kōhungahunga. Ko te whare, ko te kainga, te mea tuatahi, te tuapapa o te oranga mō ngā whānau. Mo kori anō kia mihia te hunga whakapau kaha ki te whakatū whare, mo tātou te iwi. Yeah, it warms that ngākau, all right. I think, it's for the people, by the people. Hei tōna wā, hoki mai ai e nei māma. Kaua mo te tiro noiho, engari, kia noho pūmau. Tino Wycliffe, Taioro. Anā e kōkiri ana te kapa waka ama o Auraki Matatu ki ngā whakatatai IVF a ao I kōrero a Hora Kairangi Nicholas o Tahu News ki ētahi o ngā mema o te tima I mua I tō rātou rerenga ki Hingapoa. Ka tūtaki I ngā tima no te ao, ka wepuhia I a rātou ko te tumanako.
It's going to be 20 degrees warmer tomorrow. You got to warm the body up a bit, eh? Mai te maunga o Aoraki, ki te ao, kua rite ngā hoi o Aoraki Matatu. Ka rite, whanene, hoia! He mahanga tangata, mahanga tima ki Hingapore, a kei runga no atu. Picking a pace up, some will call this a kick. Kei te angātu te tīma Aoraki Matatu no te wakapounamu ki ngā whakataetai IVF o te ao ki Hingapore, whai muri tā rātou whiwhi i te metara koura ki Karapiro i te tīmatanga o te tau. E tiro whakamua ana te kai urungi a Craig Pauling ki te hoitahi me ētahi o ona hoa tīma o mua. Well, being friends matters to me. Yeah, having a team that's been together for 25 years is something I'm really proud of. But I haven't paddled with Adrian for 10 years, and Yayan's last time I went to Worlds with Yayan was 2018, so it means a lot to be back in the waka with them. But also our other teammates that we've been together with for a long time too. I timata a enei tūmomo mahi I tera tau, I te wāhaka pērā I Anei, nā reira kotahi tau I whakangungu ai. E hara tēnei te wā tuatahi kua whakakanohi te tīma I Aotearoa, kua kawea mai hoki e rātou te koura I ngā wā maha. E ai kia Ian Cranwell, he nui te whakataeta I tēnei tau, a e toru mano ngā kaihoi no ngā whenua neke atu I te toru te kau. Kei runga no atu tēnei taumata. I mean, Aotearoa's got about 300 paddlers. We've always got our eyes on Tahiti and Hawaii, along with Aotearoa. They're sort of the three countries that have got the tradition, obviously, with Polynesian canoeing and waka. Like, we know life is tough for people at the moment, so yeah, we're just grateful to be going and to be able to represent our families, our whānau, our iwi, but also our country is pretty cool. Ko tātou whāinga ki te mahi tahi. Ko te mea nui I whakakotai ai, tira pia ka mahi te mahi, ka tūtiki. Kei tēnei hatarei, ka tū te reihi tuatahi mō te wakapounamu I roto I te wahanga tekau mārua ki Hingapore, ka hono atu rātou ki te karapu o tūranga waiwai no Waikato Tainui I raro I te ingoa Aoraki Dolphins. He mau maharatanga ki tō rātou me matima kua mate kia David van der Geest. By Sunday we'll know where we're at and be awesome to do it with that team. Kora Kairangi Nicholas, Tahu News. Kua tau ngā iwi take o Taiwan ki whanganui kia ngā rauru kitahi, kia kite pea he rautaki whakarauora I o rātou ake reo take. Ko te whāinga kia hoki rātou ki o rātou ake kāinga, me ngā tirohanga I hua mai I konei e kaha ake ai ngā hapori, me ngā kaikōrero o te rohe. Anei te purongo o Tai Uru. Tāmaki Makaurau whakauero ae. Ko manu tuārangi kua tau ki runga o iti o Pūkeko. This first time I come to Aotearoa, first I come to Marae, and first time directly contact with community people here. E tūtaki ana a ngā rauru kitai ki ngā manu tuārangi o Taiwan, kua Taiwananga reo take mai ki Wanganui. There are 6 Taiwanese, 6 different indigenous people. They are coming here. I live and work here in Wanganui with our hapu and iwi. 然后在这里就是在这里工作的，帮他的iwi跟他工作。我们不会讲自己的族语，但是我们很努力的在复兴它。那在还没有被证明成功之前，我一直很疑惑自己的身份认同。Kua ruruku mai nei ngā iwi maha o Taiwan ki Aotearoa ki te kimi rautaki, mo o rātou ake reo take, kei tā wāhi. 这就是为什么我来到这里向毛利学习他们的自我认同，还有他们令人感到震撼的团结。E hara I te mea he timatanga hou tēnei, engari he hokinga ki te whakapakari ake e nei momo he ringa, he painga mō te iwi, he painga mō ngā iwi take me te tai au hoki. E wai wea ko ana e nei tauira reo Māori, reo Taiwana hoki, ki te reo o te tai ao, hei āwina I tō rātou kimi I te rongo maiweti o reo. Ko te
whai whia ko te kite i ngā āuatanga, te rongo ki ngā kōrero, te rongo i te hao, te whenua, kia uru mai te tei wairua ki roto i a rātou, kia whakahokia ki o rātou ake iwi hapori, ko te whakarauoratanga o ngā iwi taketake, te take. He wānanga hoki tēnei ka wai i ngā uatanga orite ki tā te Māori. Ko te mea nui ko te reo, rite tonu te oro, ngā arapu he rite ki a mātou, ngā nama he rite ki a mātou te Māori. We know the Wāngari River, everyone knows this river have a human right, but except the river, but you have a land, you have a ecosystem. I really want to know how you cooperate with the nature. E hiki nāna te hoi kia paripari a te tai kitua ki te wā kāinga. Te kakinga Kāhui Collective, Taiuru News. Nau mai anō, e haere ake nei ko ngā tohu Huarere mua popo. Koina a tātou kōrero mo tēnei rā, kia hoki mai anō a te rawiki. Nohora mai. Ko te reo, te take.